Kebelas ipi ki para bagai bar ki perlok. Pada yo sementara kena jika ni am jigi mentah ke step sena kong jong kita yo. Isabar ke saat la kamarian kalau sang saat kalau kelalong senrai. But ka kemen yang ni bang light now slap light now air. Tengah tiang orang pada kemen but ngakot ngawar biang ipi kum ba besule. Penya yo patah kan jika ini am jengi kebalong semetua yang ni pat kan ai patang ya ka ki wai pat tena makata tung sedang ya ka da ka ba duai ha kerteng pa berkun ba mesim berkoi amen ni ai ngo i me ble ba melong ble ba hikai yang berbo na ka be ka pos ka be ka por sikai jeme ki wan ka kom ba per ada mangingi nang ba pet ba ni i ba shrap ba shrap te man ta ka step ble ni hikai yang man lak ta yo ko soi na kon juk ta yo hikai yang sipan Kijing hika betul kamtam, kena belang pura kijing jong. Dalam kata beli yang kepada me, kerhu yang kipat pas ngap, yuk pentah kan jika ini am, kerhu yang ngaba ai kijing le jongi, kilong kijing betul yang ni, paling ai lem ya karah kibai pat, ni pat kile, lame beriman basensyar julam la julam, amen. Tengok apa pun dah kijing pulai nak ketian jong beli, nak kasam cispak san, ka jepulai kebalang kuat, aduh kata. Là cái khát cả ba khát săn là nong spa săn là khát săn hey ho wat ta ya ki bala sle jonga ya ki nong yu thu lupa jonga wat le snew các tên jong utrai ni sa ngo ya uble para bangai beje pat perlok aku aban ai chi kai niam na ka tu ka sepuluh na ka sam chi spa san kalau nok kada khot pakasan ka balang kot bah ka baum nong yo thu nong tho sam ka nong rawai sam ukran ni ka wei cengkren la se ka bau di i ka to ka por ya ka cing kta kti ki breu ya ki balapan sle jeng kta kti kan pun ki cing mot te ngin sapatai ka barang ya ki sapatai jeng ngah te itip aku cutang barin ki prophet ki sem ki kitai kena ram pun ki bahasa keti ki bahasa penmong don bahasa penyap tak ki pai jong blei ha ka tu ka po ten ta tahu imat une nong tho sam i kata tu kuntu hey war hey ho war takti ki bre bala persle tem ki emo kita ki bre bala persle tu ngene person tenang kong tu ngene kle khandiat sepang ki persle apa boleh tahu yang ini kita tahu ini lomba balapan selek kamat bala kerpang bala mangkerpang bikin mau kitab Jeremia kalau ikat sen mana penengkong san Jeremia boleh orang Jeremia siapa tahu itu ngala dan cuma ya pi ngala tahu itu ngala pekentang ya pi baik pekentang dan cuma kamar kadang cipan selek jong boleh yang iki breu balong ki breu pakarpang balong breu bala pensle balong ki breu bala mangul pau boleh te pa bian cari tang barim susu kitab Genesis jeng tau boleh yang ia pakadu kadar jong hak tang batmai kan mau si Paulus pekoi si kinong korin nang balai kan reu ong kilong katempel jong mersem pekoi kamar pedikan tu kadar boleh pedi boleh hak partai Dewa orang kepakadu laikannya wat pen bersih ya kan dia ke tempel. Dan nama kata nangkong, dak ceng tahu belai yang ini, dak ceng mau belai yang ini, dak ceng baru belai yang ini bantuan itu pakai along lupa kecil bersih. Ini ikum kiberiu dan kaban yang dan pada asal dan kaban yang kata. Dikata kecil riti, kata ceng orang belai yang ini lamang kata. Itu nak niam hakarukam, niam kapan selek, kapan kerpang susu. Ya gitu kiberiu yang ini. Bajir kato kan yang ngot, tak kebaper selek, tak kecing lek niam. Tekan ni kecing peselek, tak kelalong no, tak riti niam baper selek, ya kibriu balajit. Tatong nget, ya boleh kam kapostol, dan nak halai kam kapostol kaya tu ingkong, tu pen kerpang yang ya Paulus baru Barnabas. Kampar kini kibriu, ai kalau kibriu kamu pehi, lepas kerpang iki, panle ke kam kerpang kam blay, kam kencam mesin, kam ikai niam kam alak. Tidak kata, kalau belum orang mana boleh apa roh lepas selek yang ini, hak saya tahu juga yang ini, hak saya bang juga yang ini,
hak jemput yang ini saya hakum ke bak dari imlang sablang itu anda kecongkan diam di perkentang perkepang kibri bekam kerpang tei kita kibriu hak tang barim ki kan ma Samuel Samuel sebab tei kampai baju kretiniam jong ki juntai kita persleyu kita perkentang yu isam kene kitab Samuel lenau benar lenau bersipau kenapa kibriu kenyau kuar ken kodor begini desa kibriu bala kerpang lamang kerpang bakin lo penau pek no kemi yang ni dosar ni tem kila pakan tang kila persle ya Samuel penau unong sensar unong pek unong kemi unong leu pusiang pedang kibriu pedang blai susu kipulek tutang batmai ke gospel jong Lukas unong pasan ibeter pai tu ipi pakai tu ini ba ngitan kruiken kibriu taban pet kibriu bakarpang ko ongkum ne beliau jiet belong kelong do lekaton ngot kibriu ompar naki katon ngot katokan ngot kibriu la jiet yaki balong kelong do balong is balong ki prophet hi dan maka tahalo kan ngorim itu nong inong bala pasle para khai beliau jiet karpang bakin long bala pasle ngas batasi beri kaya kan pasle kata kumpanyang terima kata Samuel la persle para nos cha ngipeng ha ka jing jong jing persle David ha kita ba jong Samuel kan riu kan da la jits yu David mem su jit la deb la persle yu kaman la pen ko bor yu pelong nos char ikibriu nong pet ikibriu nong kmi ikibriu nong hikai ikibriu pet terima kata tuan pet kibriu pakarpang kata jing to ko bala pensle bala mangkarpang bala jit karpang doble kata kaniam karukom dekriti keju gele kalalong no kaniam karukom kriti niam bande ayu kat temu man pelong iki kibokot pelong iki bala pekentang pet man pelong iki tu bala jit pelong iki bala kentang pelong iki bala jit bakarpang kibokot tadi boleh haka kitab jong kitab menengkong san kan arpenyo kumliyo selaman la persle pet selaman long long sensat hai kam pakan jado pat kam pakan jam semru mau snu krai ke melong ba tanah kata yeno der persle yaki prophet kemudian popam jakarta yang baru prophet ayat satang we prophet kumno Elijah persle ya Elisha dipulai kene na kitab benengkong Samuel kitab benengkong Samuel kat kendai kat riu baik yang Solomon la persle pentang kau mut ada ke persle pentang yu kibriu sautu uni do beriu bakarpang beri balamang mta jongi ngersap yu le ke ba undong terima kata hak tentang bagaimana ta yang ila jid balong ni bang beriu parakhoi dah kan yang kerukom la persle pentang ini hak sui bang yu baptisma lepas lagi kita punya ngasap puas kita punya sibit lepas lagi kita punya kita persang saban rung bayu baptisma lepas lagi kita punya krisma kita punya krisma pelong syukri diberi belajar jong beli nata hak balang kita syuk ikan hun nyam ngata kita hak balang cungi kado ke jepes le ya no ya kirung do hak sikan tang ya ki kado ke jepes le haji kentang bishop kado ke jepes le tapi maka natu kahistrin ijuan dan thai hadu mata mene keci besle kalong hangi tel kalau nak dan ki kan hon bam dan keci besle janji iki benong kendong yalam keci petku boda kan hon keci petku boda kan hon kata keci besle ke bamut kini ki breu ki long bala karpang ngori bagi dia bisa skor ide ban ide ban borom kata kecil pesle. Tapi itu temu apa beliau jir kerpang meneng kam kapostol ko pekerpang yang au Barnabas pekerpang yang au Paulus tenak kecil temu pakalon kong kibri bala pekentang kibri ke bakoi kena ikam bakoi la bagi bakal agis dan nak dirundok dan nak diruniam dan nak bishop ko ba om tanah tutang matama kila banong kila kibri bakal kila dia kibri Belas iklat ikisimbang bayakila perkentang ni kila mang balong ke bakoi parang soma ibah bat mar kila long perkentang lajir kita pedang kibriu bakin perkentang kipan bah yaki wepan kata kita temu nakong yaki
Bakin long tam, bakin long. Dah kira long saai ke be. Bakin long kena sensar ya ke beliau. Bakin long kena siang. Boleh kitab sekian Hebrew akan hangi sepang jenong siang Yesus. Siang apa yang boleh bagi beliau kupa bab nang Hebrew. Bakin long siang hangi bau boleh. Hi cutang bari Moses le duai halo lum Sinai ya ke beliau. Long siang no ya sai no korpan ya ke beliau. Terjadi ke balong kita. Kenong hikai, ke profet ke hikai niam, ke siem ke hikai niam Nasi ngim sautu, ngim dia benci mereka kau mengi sautu mata, ngai hikai niam itu kau ni, kurkom keren, kurkom lek, joki, kecepatan joki beriu, kita nama, aku ada ke balong hikai, kenong kemik kenong pen, kenong sensar ke beriu, pakai beriu ke jaya kalau tejong kau hok. Kan ini kita ketemu, lajiat dia ke. Lagi gila ni kemle, lajiat dia ke, pakai long nangkong, bakut bersubah. Bakin kan mau ke beri bala pantang ki pai ki kan mau betul beriu de karpang umde ku malong ki we bahap ta boram ada nyau ko aryo nata kan ke pesle ta pesle dah kompliang ngitip de ko bor kompliang nai de besum de besai kita tak kan de ka kompliang selamat jengi iso pengat so yu bor so tenar kata ka jeng im kini kiju akan niam akan hoi kan niam kestan jeng bagi dan mata kepengen je kerpang bagi yo nau ding olip tengah petip ngam persang banwat am tu hadu kita kerku lupa ada kali athara le penong kerku kerpang ka kita je kerpang ka hakan bakacu tang batmai i bagi penyang bagi peslek e kelong do e bayu baptisma biasa kan men peskan kita penyang bala kerku tak balang bagi kini ku penyang yo ki nau ding odip ak balang do lai teli ku penyang baka balang ka kerku je set sesnan ha pot swak paskal penyang kenong persang kibri bersang belong kestan kipat belong kestan suhabakan yo ke baptisma ke pesle yaki nang ta kom penyang kenong pang penyang jong kenong pang apa pang beri tu pang jor beri ki khat iklan do ka pesle baka tu ka bor ka tu penyang ko bang om ne ka pengar ka pen singai pesau penyo bor apa koi ru ka pang aku pun tahu ngai tu ipi kita ngot ki beriu mau bangale manga tak bo kesakan mata ke bala kristan katune gitu kesakan men cepet je mapang ya ke ba u Jacob ong laduan mano pang pedang cebi khot itu ndok ke balang ke do wai halo jung u ke pen slay u de kompnya da don pop yo jumap ba yu se kwai se kia pun pa so ngu yo ble ki bre bala tu cikarman ki imbiang nama ka de kesakan menแต่ก็ไม่ปากผมเพลงคริสต์มาบางงี้ปัสเล่ยังกิโตชัวอันนั้นเราได้บิโอบัพติศมาอยากกินของดอกปาปัสเล่ปากตั้งยังกิอยากกินบิชอปบัดอยากกินบางงี้ไอ้กษัตริย์มันจะเป็นสแกมมาตาลายทะเลกินเพลงบาลาปัสเล่อาบาลากระคูกบาลังกระคูมาตาไรเห็นได้ทารุหากตัวก็จึงรอngide ben soktu bak chen yaaj ka po kan per kan det per po kita kar khu gren yo ko itu kita bala kar khu komplain bala kar khu pasle pak itu ke bre ke le kam pala itu ke bre ke ha ka jing im long bre jo ke pasle ke bre ko ki kya ta je pasle te komplain te je pasle je du bai ble ka kala long kritiniam pasle itu bala jet te bat hadi bala pasle ke yo ke bre bala pasle pala pakentang pala mangkar pang penong pa nangi kemde ki luki lak kemde ki nyut ki nyer di beriu pala karpang barong lang pala pasle tam pala pasle karpang tau tak itu jeng ritiniam kadang karitiniam pala kata para balok para bangai yo ikan itu kentir bo war kata akti ke pasle jumle kemat halor kan ne kanong dem Yesu ha gospel jeng Lukas bangi pule menem step kenang pasau hat pra wayang ala pasle tahu manusia berkuat. Balik ayu, balik ikan bapa. Bapa pet mat ikan malak, bapa dia asal ikan bakalut, bapa keran ikan batalut, bapa nyat ikan batuko. Bat banyalap aku bawa bah ke beriu ke batuk. Kita aku bawa bah, aku bawa bah kecing miat, kecing long bah boleh, kecing miat, kecing long bah. Kata dia aku bawa apa? Good news. Saya kau ke bah, wan noble, wanita itu semua ngadon kane. Lepas lek mentah kau ke kam. Kemamut, kini beriu pala pasle kumbal boleh mata nak asam, kini beriu pala mangkar pang nak benta kawai kakam, kakam menengok EP, kam nasat, kam dua, kam dalap, kam hikainiam, kam sensar kada. To, ni balong londok, ni kita try balang ikan hon bapera. Ay kurang bakan jam mesin kita ini sensar. Thai kita pai balik pala ni, kita dua, kita yasan, kita hikainiam, kita seneng. Kata kita temu.
Tapi yang ini lapan selek nak bantah kau yang kam bapa cisu yang ngah lapan selek nak bantah kam bapa balik di kam pentet ia bermala bapa Yosef bakalut bapa keren ia bertelut bapa nyai bertekuk ban imbat ke balaya. Dia nama kata ikam jauh itu balpas selek kita masuk tu ikan par kita berpendep ya kah. Kalau kam ram jangan balapan selek jangan boleh berpendep kam ram bahkan jam mesin kam ram bahkan jatuh. Terkadang ya senang apa ia mana keren. Kayak gitu. Yang bat dia kena baik kena karu. Ilong kis ilong ki prophet, ilong ki lendo bahkan jam mesin pek. Terkadang hak setiap baat nakong jong Petrus nong baat san habis pegu. Bilong kelendo, bilong ki prophet, bilong kis bahkan jam mesin. Petrus kau dia parok ilong kumta. Lekar pang ibala pasle. Tanama kata hang ne aku apan ong ipi perabang het. Ya kajeng krau kakardan ke bau bleu lepas le. Pari songu iso kemen nadu istang barim. Ki bleu ki nyokori kan. Tak ada amle kalau cepat Sulaiman udah bin ya ki prophet. Pagi baik ngam dan puak ban OIP. Maka akhir patang hatu mata kecil pesle ikinang kit kam jangi. Ipa ko bor ki pesle ikin ndok diam. Dan maka kata kam berkedai kam ke bakrau. Jika dia kam ram jangi bal pesle pendep hok ya ka. Par ka baar dia kam ram jangi banyak ikitu ki briu jong blei. Boleh menikam kapostol IP perpanjangan mentagai tahu boleh itu cuma boleh kita kata yang cuma boleh kita ki prophet kita ki sim kita ki lendo mata ada kamram cuma ngiru ipa boleh long ngiru berapa sele lepas jangan tahu boleh lagi kembang omen ni kini kamdan kardan teh kan kendal kardan jikim akan kau hun kan berbuat kendong badai bandon kendong pet yang ni pelajar do boleh ngak malang ki lendo bishop kanal ki pup kata kalau orang hon kita berbuat kita teri balangi ong kita teri le man soba kita dalam ketika mesin kan hon kapedai ke kabalang ka kapedai ke ka pengentang perku ke takkan dia kasi pengentang para bangai perlu beya tam dai tang yang ikon do kita niam dia pergi pai balong para pengentang pada kita gitar ke pengentang ki yang mana jongi biasanya kau pos terku yang mana pengentang yang mana kicu Cuma bagian rak, ya ketua sentuk kejutang, kita pekentang ika, hau boleh. Kadang kesentuk, dia kadur kadar boleh balap kentang, tu Moses, tu iki berian ke, masalah kerutiniam, jongki ya ketua por, naik pek kembangi, gumnong ilek mentah, kita pekentang ika, kita dua boleh, pakai kesentuk kejutang, kadang kadur prasiu boleh ke. Ketua yang trap bagi ju kia dua boleh ke song ya hak tu, kadang balap kentang, ini ukor ika. Kentang perselek ya nade ada punya. Hakabalang cung ni, kabalang kaperselek ya kaduan. Man batu duan batu belakangnya mas kelang tu kadai kabalapan selek dah punya. Jadi punya kabang ong ya pi kabalang ai kaperselek ya ki. Pakaduan kali kaduan. Lakar karpang dia keculung kawai kemit kadai kecuki kadai balakar pang tak ada api ingin cukup untuk kerja ka. Nak kawai kecekah cekakan hang tu kadai balakar tang balakar ku. Kita jeleniam jangi, kejanduan jangi, kuriwan jangi, kita balak mentang. Terima kata kai kada cikai kalau kene ya buram hamnya kore ki apsim ki hak tak kom. Tak apa ngaku apa noh ngalik pon. Ni bungal pule menai pi. Pale nong tho samu ongum to. Hey wat kata kti ya ki balapas le junga. Ya ki sim, ya ki prophet, ya ki rondo. Kebemut na don na thai ka don ka je kta kti ya gitu kan ndo akti prophet ki prophet jan para khoi tiap la kta kti ki pat ping pule kitab Jeremia no kar pra kum nu ki ju ki subut penyap yo Jeremia mak Jeremia ukuran ki lenti je ko kim tre bek pasai kedar ki cha chitom cha yap Jesu kadai ka jing kta kti ki ju yap Jesu na ma le ba angin penyap ya me nama makan ben blay percaya me lang lok bar ki bapop ya bam bar bapop me perkenyak sabat kita kidau na de kita hadu kata Jesus siapanya katu kay siapanya kajing kti bangidon kta yo bre ban ai ko blay so tanat kta yo bre ngala ba tap yo bre ngala ba keniat yo bre ngala ban dung yo bre de keceprak ti junga kita de jing kti dan kata Ijat kita aktif jungi yaki balapan selek dan yaki beriu. Kam tam yaki balapan selek ko banga omantan. Kan ko kam kita aktif. Ngala ba kita aktif beriu. Amat penmong yo beriu.
penmong. Dan yang kata aktif beliau macam khidmat malam syawi Tuan bang kata aktif dah mong beliau, solusi beliau. Dan bang kenyat solusi beliau. Tuan bang kata aktif dah penyap. Ya ki prophet ngau pinan. Dan para koi prophet siapa penyap, Yesus siapa penyap. Tokis Solomon sudah ber kim siapa penyap. Pun siapa penyap. Balik lah kata aktif ki, aktif joki ki penyap ya ki. Balong perasa. Hari kau pop pekrau kau pop menam penyap. Kau wani si hukum basi peu jong boleh. Menam penyap. Balik ki penyap boleh. Jangan mak kata wen. Kita aktif ya ki. Dah kebangan penmong, nam penmong ni penyap ki. Apa buat? Kecil kita aktif, kebadik ada aktif jongi. Tak kecil much perkat jongi. Nak kita aktif pi, maka kecil much perkat kalau ada sebentar bakal aktif kejat kemat jonga. Ngade ubri barar namar kini kita kuat babon. Kita aktif kecil much perkat jonga. Ngapun cuma besnil ya unia ka ya balapan sele. Kalau balap karuniam kan teh, ulang karuniam ulang senrang. Bishop do nene ki kena try balang jenge ken hun baper ya ki perkan ngi masne ki ngi balek kum ne kum ta ki pada dia bang yo la ngi pasne ki kita akti ki doktor le jenge ki keren jenge bat ki keren ben jenge ki tha de ki breu itu lor ni sepang jong ki nang ta ngi Setiap nak kawai kayang tabarkan sepang joki. Hila kelat pakai lomba kentang pelam karpang. Teka kita boleh buat ketakti. Ni ketakti mama apa? Boleh sak ketakti. Sadan ke bainong sing ketakti jongi. Ya kini beriu bala pasle bala karpang boleh. Teh kepada nyat ki por ki beriu kelat. Kila kelat iki jing long kentang kila dok kruniam kina trai balang kan hon paper ki pepek yang baong mene ki dong mikmat bala jid dangi ki beriu. Kan ki kum kinyut. Ndai su kibriu kinyut. Kena kor kalau ngalaban brek deka, bagam dan kamsu. Ndai ngamla balai u briu kumta. Ita hari kialan tia sengking, hadukan sa, hayo wahat. Katu kamlo, katu akan yangi. Kibriu pasrap ya pi, pasrap yang ngagong, ni briu basniu. Nyemngai itu kibriu. Lemdang im dah ya nyemngai. Ikan yangi. Pakatu kasawan kalas yangi ho. Bukan mau gospel jong Lukas, nasi pel kan dia, kibaburam epi kibaburam yang pasrap epi kesap yang Kibriu itu kot kubor, hai kot preng kot kubor, sepang jong unu jaka katu kamde, katu kata kasin, bangim de ki balapas le jong ble, kelam lapas le ko mau mene ke banem ko ngalong, ki bas le jong tau ble tau ki kon jong ble. Nak kata dau se ti penang ko jong Yohanes nong san kat pra, kibriu jong ble, kim su ble pop, kibriu jong ble. Dalam persle ngana, le persle. La kata persle ngana je briu jong ble, la tau ngaka jong ble, la tempel jong mesin bekoi. Tengile kata iklat bangi dek kon joble. Pat imburam ne kito ke bro. Kom ki brio. Kita lagi jong ke defects. Jona ci bakla. Errare humane. Kedan ka wektin latin ba. Pat bakla betuna ka jerong brio jangi. Tasik jenong jen betuna ci bakla kito bala ka persle, bala mangkar pang doble. Segam de bakile kena. Deng jitlat brio ji kebatlan na pi manga. Kacing long brio jangi barong ya tlan. Pipi nga ka kalian pembiang. Re pade Ia bicara ke kedauti ke pada kam tam kata aktif penyap ke so bangi long blay ngim long kan rat alo jangki kan mau kasih tiu Paulus bekoi ca ke long rom long benyeu ka sao ka kan dai wang pem long kan rat ke ching in pem long kan rat ke ching ya mangi ba pi ngam long kan rat ke ching im jong pi ngam long kan rat ke ching yap jong pi tang blay ma kata ngam dan hok kata aktif bala pasle jong blay pe nama kata te kamlong bagi kita aktif ki beli kita kitian bagi kalian dah jeng le jeng perang ikut kubur bakom nak tai kan bakal doakan ya pi pikan mau ke kitab Genesis sepang ukahan bat Abel unang pasal udah terter ukahan penyap yang jong Abel kasnam tu beliau kalau pau cengah kalau wan cengah ceng uat lah tahu kalau kain si Epilong si Epidon lele ayu Kai hak bakadu babe. Penem hon mesim, penem long brio. Kan mau, pikta akti gini nginem long brio. Matam lele, kasal lele. Beliau pula macam keput yang ni. Pikiran mah balik ngilek itu ngilek yo beliau. Mending ada ikun jong beliau. Kadu-kadu jong beliau, ketempel jong beliau. Ia boleh gospel jong u Matius lenang ar pusan, lai pusan, lai pusat u sapu way.
kata sen pele iweni para pele yang kata sen pele para berjonga pele yang tena kata kabanga ko aban ohane ko men para kalong kam hatu kata dan kumba ong no right no to samatan panam kata akti balbas le jomble pele kadur kadar jikala bumlong kila long babit boleh jadi babit nak kata daw si tiban kong jong Paulo si kinang korin nang penang apanya kajian ya kibarit kenapa bapen hirda bapen lengo iki bastar berispa jadi pai perka ai la deng am pos neo ngalong lando ngam de bastar ngam de anong da bek kan kata jiet ya ka ba ya pium jiet pun kaplan tak kata kitab Jeremia la nang arpan dai kan be itu kaplan nam ta jong pi kaplan nam ta jong kaplan pengantin nam ta ble ngai ngo yu ble kayola bantre kan bangala ko bit ko bo bantre baki pai ha ka ka pa pa te na kan bakan ni jing ai ble mangal om ne te jing ai jong ble ko apan ong ken ko men ko para ngin nang bari kai ik bal pas le jong ble ngin bu rom ni ki ngin e je ki kan bai ki ha pa pa na chalan den bas neu chalan den pikan ban ni ki ko pitha de ki pim le la pe kai kai ba pim yo ji kai kan nemการเนียมจงพี่ก็ยังง่ากำให้กายอย่างนี้และเสกให้กายงำเอากำให้กายแต่บางทีก็เรียกไปโดนวดจุ่มปะบันเปลี่ยนกระตาแต่บางครั้งกำลังที่กระตาก็เปลี่ยนกระตาก็ความกำลังประเดี๋ยวแต่ในมากระตางานก็พูดกันก็พอก็มันปราแค่มันตัดสิปังก็จะเปลี่ยนองค์วัดกระตาที่บาลพัสเลซึ่งคำว่างาความบันองอันนี้กายเป็นยาวกว่าที่เปลี่ยนนั่งกองก็เปลี่ยนบาร์ขอยงลองพัสเลเปลี่ยนจิตกระปังต้นกามให้กันลองจิตกระปังเปลี่ยนpakai paket kami yang ingin berom yang ingin ia je kedua nam ta juga ingin sangu ya ki ingin sangu ya ki bagi train nam ta juga ni ada baru yang kelang kiti baru bentre support saya impoi kini kan hon balar juga ki kan hon bangidan society bangidan ke emblang salah matan ber ki beliau long la pakai kat bagi long beliau le je kerpang ki ingin berom yang ia je ki bat ingin penseluruh amal sim ya ki tang ro ki penyap ki ini amal sim ini amal sim ya ki yang berseluruh lagi, yang dan rengkat berki, kita kelap baru kajian ten haya wahat halam teseking dari tang sepang kita bala persele kamlang, kadai kau pop bakrau tam, kau pop penyap beriu, dalam penyap kedua juga karakter kecing long jong tu beriu kalayap, baru akan tip, iyo kena tahu bakum tak, tapi kum tak kamlang. Dalam kata tu yo sikai ni kecing om balakot tang silan norway samrek bakit jing macibon hadu kata lamdan pol bata sepang penyak propaganda ta re ka ba kainem ka de kane ka hikaya ngaro kan borom ki balpas le joble hakmat jing ngadang balpas le ki bishop kalang dok keruniam hakmat jing ngaki don kini trai balang jongi ola dam cil pas le ki hak po bakit long trai bala re pas le ki kasi baptisma mo hakasi sakramen piskem kila plieng ki sakramen ki di balpas le nama kata parro ngilong pas le turai borom markle borom kerpang nak mata gitu bala pas le ki brio le man shauba ki brio tre man shauba ngen duwa na mata juki kin yo bo ban tre matang teng ki du je kan kat pai pha jeng sudah te iten ta jeng no kam de bagi yo jakpo hai yo jakpo yo hi kan san kan hon kan san bala ta pada ken hadu kata kamlong ide bersongu iki tuan kum kini ki riu man baba ka imlang salang ki kan hon ba per ki balang ba per kari ka state jeng kan roi tuan kum kini ki bri le man soba ngi pe so dong ki roi ki ka imlang salang jeng kini ki institution bangidon ki yeng school ki yeng nem jeng Malay, tuan kiri, kiman kibrio, contagion rang, balai ikam man soba, dan pembuat lagi. Apa yang kising bagi kendu, apa yang kising sakan to, dan ru kebaca, ia banyak martir hendak entai, banyak begini tai, nama kibrio, rekim satu lian, nama kile ika, tak matak borong blay, pat tak matak kising yar kahimau blay. Kedua kibok kerbengipi, kohom dan kepara, tungan ia dua kan step. Ya jika dengan step tu mana iPad yang kewepan. Pernah banyak orang nak paramangi nak kong. Paari kita beli cikar pang boleh berlepas leu boleh. Bangi leu tahu boleh korku. Akan hon berboram yaki nong cungka yaki berlepas leu cungka akan hon bayar bayar bah kakil. Akan hon berma tuan kaji kita kajikan kaji bisnis kaji anda kajikan ben yaki berlepas leu. Kata suki kata kan senang hiar doa. Tayo mat buat cakap jengjak temlong ta. Ada orang ta jung pi, aku ada pi berdua dalam ta jung na. Play try kan rat play shibon dengan step. Mereka yang mis pangkat jung dor jadi kibri. Cucu kita bamela jer kerpang. Play shibon.
kita nak melang salah kan hon per sibun ke bapa lepas selek jome pacai man sobha penyar ke ma jome penyara be ki bre balong no dua ke no perar ke no sensar iksiang ke ta mal patai mene berku ko do ke le ma kata kam tam kitu bemancing ke kita bat ke bukan sama lah kan jong se ke jom sob tu jom bot ke kita berpara ya tre bene kata se ke long bre ba so bagi do jikaman baca ke jikaman tekar kui ke pa penang bagi borom ya ke bre berpas le ni pa ni kene da ukres try jongi amen kaborom pa berkon ba mesin berkon bala long ka bana ko jom ta berbara bo junam la junam amen ka bo ba iktiar bang rayo no ble bal persle pertang yang na ai piki pa pasap piki parlok perjor sama ai ke cikar khu no ble na jrong ble na tiben ble akan dau ble ha bana ke cikar khu ba ke cikar khu kada sabat pi ke cikar khu jong ble an tar khu ko do ai pin ro pin por pen roi pen par je en jumpi ha ka kerteng pa baru ko ban men se ba ko amen ble sibut nampak je sab jumpi ble ko khu ko do ai pin